George Gitonga uria ni mutongeria wa gikundi kijekeneta vuguvugu nethiritwe agitetera bunene mithikali nturi akiuga kweberwa kwawe gitene ni mantu tu jegie siasa akiuga kinya atongeria bangi ta Murkomen bakuthithia maetia ende bate kujukirwe tagaria ni Rais Ruto. Mukariri gite wa gikundi kia vuguvugu George Kinyua uria kumereria matagite kia MCA wa Ndiabogeta East niameneretie thirikari ni kwaga gukinyaniria mawira nekire ya Meru na Nkuruki ni kura kwa bilioni 11 kiri rwang'iro gima wa mwiri rungu rwa Social Health Authority SHA. Batu ya Meru aturathira gwa ne thirikari ya William Samoei Ruto no ntitoronere 11 billion ciaura na Aden Ndwale uria rungamirite ministry ya health ndene Kenya. SHA iratere 11 billion nare thirikari ne weja Murkomen athithia meia ari censorua ministry lakini batwe mwana wetu mithikari nturi areja kura gwakira gwa atene mwamba kou ndende kwira Meru tukunukere etho te mithikari nturi wengani nawe ni Meru bengirwo mtura we na maono nikenda batwe tukinyangwa ni thirikari mukinyangire tukinyangwa junde ni Meru tegintu twonete ke thirikari turi ari wagakoromone tukero manto juja tukero nithi tukero nduokarenji toinero rwembo ruu mwanka tukujura matu ni kuromba Meru kugwata njara mwandiki munene wa kiama kia DCP Nthiguru Mithikali Nturi agitindikiria niwe mutongore na Kajuke Nori tukagutetera mu Meru tende kwira Meru batu tugwatire Mithikali Nturi na Mithikali Nturi niwe mtura wenka na rwa ngomba kwaria thirikari nene kaigua kou batu atukuragirwo mwana wetu thei turamenyerete bo wamba kou Mithikali Nturi niwe kingpin wa Meru na kireitu na raugina na umire thirikari ne na gavana Gatirao nawe na icithire kou nande turenda kuga turi mbaki Mithikali Nturi na tumugwate mbaru nikendo mbo tutetera ura sifuna bo tetera antu bao na tembea baka tetera antu bao kutemu teteri ungi o Meru tigere kireitu na rebere Gatirao munya nebere kawira na rebere Mithikali Nturi sika uchugani na wendere. Caleb Mutembei, Weru TV.